Uzorak za testiranje na HPV može se uzeti i kod kuće. Samostalno uzimanje uzorka je jednostavan način da žene same, u udobnosti vlastitog doma i bez odlaska k liječniku, uzmu bris za testiranje na HPV, kao dodatnu metodu za povećanje odaziva na testiranje. Zvuči dobro? Evo kako to učiniti. Za samostalno uzimanje brisa potrebno je imati pribor koji sadrži epruvetu sa štapićem. Prije upotrebe treba dobro oprati ruke. Neposredno prije uzimanja uzorka otvorite tubicu sa štapićem za uzimanje brisa. Pripazite da ništa ne dotaknete mekanim vrhom štapića za uzimanje brisa. Uzmite štapić za uzimanje brisa u jednu ruku i držite ga na mjestu koje je označeno na štapiću. Zauzmite ugodan položaj. Nježno umetnite mekani dio štapića u vaginu do oznake na štapiću. Štapić zatim rotirajte u oba smjera 10 do 30 sekundi kako bi se uzeo uzorak sa sluznice vagine. Izvadite štapić i vratite ga u epruvetu. Dobro ju zatvorite. Nakon uzimanja brisa ponovno operite ruke. Uzorak treba poslati za testiranje u laboratoriju prema uputama koje ste dobili uz pribor za uzimanje uzorka. Nakon dobivanja rezultata testiranja, za daljnje korake posavjetujte se s izabranim ginekologom. Važno je znati i da se samostalno uzimanje brisa ne preporučuje za vrijeme trudnoće, niti ženama koje su rodile u posljednja 3 mjeseca.